Hello so pite ho tu ni khun Vanoiya Lighthouse la a Gimnei pen le thilha hon sen na a anei mun nga ana sei khom kinu hite hichi Lighthouse Gimnei ho a hin mi hem sang khat walin thina ana tu a hitan alungu pho lowa hichi muna tuila a hi ana ki vuidenu a hi Lighthouse khat khat a Gimnei dan chu a ke sim pan a pat liwei a tha a ke sim a hitai azi chu hichi Lighthouse ho hi sung pichunga kisa a hi zi hin ha ta a tui khang len tui pi kinongin anol uzi a hi mundang khat ma chu thilha a ha lan wal zi chun thilha in tin zong anamin saun a hi hitabang thilha lan se hilo tui pi kinong la ya na tong ho hi hlakhana krul som thum le ni asang ji ve akitin a hi hichi hi ata aham a hi lo le ki thlep na mai mai a hi dem channel a hi apat na ni hi le channel ki thopi nan like share subscribe ana bol cheu hi te tin ka hung ta ve akhat nan at this stone lighthouse england at this stone lighthouse hi england gam playmot a kon kilometer som ni le ni agam tha a kisa lighthouse a hi hichi lighthouse hi khat ve se hilo li ve aniki vial sim a hitai at this stone lighthouse hi apat na 1698 kuma engineer Henry Winston in thingmang cha a anasim a hin akisa azo kum nga zo 1703 kumin tui khangle na hui pi le tui pi kinong chun anano hlu in asema pang Henry zong anathin a hi ani nan 1709 kumin ani ve na dingin John Rudyard kiti designer khanin anasim kinin ama hin masanga bang tui pin ano chim thelo na dingin chele simen mangchan anasimin achung lang thing anamang chan a hi ahin akisa azo kum som nga le kum gup ahlinin ama sa bang chun lighthouse chu mezin anakawam kitan a hi hichi in mei ka phela pang lighthouse chu kidar Henry chu in sunga kon thi sa achungin anachu in ni phawip jovin anathitan a hi athum veinan 1789 kumin engineer John Smithon in granite le song mangchan anasapha in zonin asa ahi kumza khat le somni sung anamangun in alui wal phat chun atha sa ding ti lunggel ahin neizun ali chen na dingin kumza khat le som ge le ni kumin Sir James N Douglas design bol nan anatha sa un hichi lighthouse ahin automated aki koizin tu ni chanin aki mangjing na laizin ahi Eddystone lighthouse ana to hi go na ekipi to aki hi na umpun ahi azi chu tui khanglin laya tui kinong hui pi le gupi ki thojing namuna changa chu thilba hi loading a hi hichi lighthouse ana tong ho hi thlagup sung achanga ana jiwin hichi ana tong ho khanin aseina a sung chun jan le mihim khunung azajin kon khat chun masanga hichi lighthouse ana a thina tu ho le lighthouse tung do masapen engineer Henry Winston thla hidinga agin mo Sadam anamu zingon zan khat hui pi le gupi aki tho zanin lighthouse a koima lo nung sangin zong light ama chamin athin awa in hiti chun phat phabit pi anaumin a hi Eddystone lighthouse hi lighthouse e hilovin tui khanglen laya thila chen na in a hi hichi lighthouse hi Vanoiya tui khanglen la a Gimnei pen namuna kisim a hi to hlonin tui kinong asandan anem penin meter somni athingjin a hi kongtol mi hon aseinawa tuipi akinon teng lighthouse hi achupjin ahin lighthouse wa ami diji pui ativin a hi Eddystone lighthouse a automated akikoi zonungin zong kongtol hon gala kon mihim amujivin anaiza agawe tenglew koima anamudi jipovin a hi chule kongtol mi ho kunga akitol pe nova light wa athi a hi le hui pi le gupi aki thoji e akitin a hi ani nan minus lit lighthouse US minus lit lighthouse hi America gam Massachusetts a kon kilometer som langa agam tha tuipi la a sung chunga kisim lighthouse a hi hichi lighthouse a anadinga hi mi phabi min thina anatu lon akisa azovin zong mi tampi anathilon a hi lighthouse masahi 1850 kumin thi le thing mangchan anasimun akisa achai zo kum khat zo 17 April 1851 kumin tui khangle na hui pi le
Meter som thuma sang tuipi kinong chun anano chimpaitan. Lighthouse nga tup apang mini in thina anatu in. Athilong hun tuipi pang langa tuizin ananot do in ahi. Hichito sit akon hin koima avial sa angam a tapon. Kum nga sung sa apatlawa a zo 1855 kumin. Granite song le thi mangchan anasapakit nun. Asa anan kum nga anasulu nun. Hichi lighthouse hi tu ni chen geyin ading nalayin ahi. Minus lit lighthouse vetup apang ho hi. Sagup sung achanga tui khanglen laya. Ina ngai ahi. Lighthouse nga tup apang ho hi. Hui pi le tui pi kinong laya seo hilovin. Zanting lighthouse sunga mihim kagin le. Keng hugin azazivin ahi. Kon khanin 1855 kuma. Lighthouse nga apang. Anathite ni tha chu hiding ahi ativin ahi. Minus lighthouse kisa anamuna hi. Tui pi kinong meter zawal chunglam aphazin. Minus lighthouse kom velahin. Tui kong tampi to sit anatu in. Mihim zawalin thina anatu in ahi. Kung tol hon asaynawa hichi lighthouse kom aphating leo. Anay umbangin tui pi potlot lovin ahong kinong zi e. Ativin ahi. 1947 kumin hichi lighthouse hi. Automated in anasim tawin ahi. Athum nan la Zumen Lighthouse France. La Zumen Lighthouse hi France Brittany akon. Meter zathum agam tha tui pi la akisa in hi. Lighthouse e hilovin. China than hu in tinjong. Akihen ahi. Hichimuna hi tui kong som gup valin. To sit anatu a. Mitampin thina ato zo nunga. Kong tol hon hilaimun hi apel do theina diwa. France government in Lighthouse anasa ahi. La Zumen Lighthouse hi France engineer Jean Gusard Lam Kainan 1904 kumin concrete le song mangchan anasapanun asa apat kalukum sagi kum 1911 kumin anasa chaizun asa chaizobon thina intin anasa un ahi azi chu hichi in kisa alaya na tonga pangho chu khat sagau phalovin atom jiwa anathiziu ahi La Zumen Lighthouse vetup apang ho hi achanga thani thathum ana ziu ahi Lighthouse nga tup apang hol a Barley Grove kitimi pa hi kumsom sum hichi La Zumen Lighthouse a hi na anato ahin 1990 kumin Lighthouse nga mel sita in anathin ahi kon khat chun hlagau phalo hon athau hidingin aging mo un kon khat chun tuipi a gan hing kidang ta amu zi a ngola ama le ama ki that hidingin aseizun ahi Barley Grove thi zovin France government in automated in anasim tawin ahi La Zumen Lighthouse a thilsu Gimnei pen chu 1989 kuma thilsu chu anahin ahi 1989 kumin lim kap mi Jean Gusard nin Lighthouse lim akap jinglai jin Lighthouse nga tup apang Theodo Margon Lighthouse kot maya adin pe nin anung langa konin tuipi meter somli asang ahung kinongin Lighthouse chu anano khumin ahin wang phat ta in Lighthouse nga tup apang Theodor chu anahing do in ahi hichilim ki kap do chu internet na lim ki havet penin anapangin hichi zowa kon chun internet na La Zumen Lighthouse a na tong ho shakhana 23 crore alo vetin scammer hon job applying form anatha un milham chunga sumlo nupnan ananei jun ahin hichimuna na tong ho hin shakhana dollar sang som gi apat dollar lakh khat ahi lo le lakh som sagi le sang ni to som ku le ni apat lakh som git le sagi le sang som gup le sang nga le zagit le som nga ki ka asan no ahi tu khang hin khan to dung zu yin lighthouse wa satellite a kon direct nga control na thei automated lighting akoi gam tawin ahi ali nan fastnet lighthouse Ireland fastnet lighthouse hi Irish mainland apat kilometer som la thuma gam tha Atlantic tuipi laya mihim chen kha alo namun fastnet song pi chunga fit zakhat le som sagi asanga kisa in ahi hichi lighthouse hi Ireland teardrop tinjong akihen ahi aji chu tuilama kon Europe gam da tha ho hichimuna hi achai na dinga ki thajiu ahi 1854 kumchun George Halfin design nan che le thi mangchan anasa un ahin hui pi le go pi le tui pi kinong zi in anading sot zo pon
1897 kumin avelin William Douglas designin granite song mangchan anasapakinun ahi hichi lighthouse anan kumsagi analunin 1904 kumin anasachai ahi Fastnet Lighthouse hi asan dan fit zakat le segi ahin Lighthouse dang bangin avekol dingin mi li thathum thali inlam kile lovin ana jivin ahi 1990 kumchun Fastnet Lighthouse song automated nin asim do tawin ahi hichi Lighthouse nga apang hochun janle husan za chum mihim kagin keng hugin ho ana jivin hichi se Halloween Lighthouse automated akibo zo nungin zong ngaman mi ho le kong tol ho ahin kong sunga to ho zingin zong mihim kagin Lighthouse akon ana jivin ahi akhat nan Torlitis Lighthouse Greece Torlitis Lighthouse hi Greece gama Androsmun tuipi laya songpi chunga 1887 kuma anaki sapanin kumsom sung akisa azowin 1 January 1897 kumin anaki mangpanin ahi amasalang chun Lighthouse vetu din mihim anakwai zivin Lighthouse nga apang hohin Lighthouse a light kiwa le aina ho asu thieng jiu ahi Torlitis Lighthouse akisa azokal kumsom nga zovin leisit gal ni na in Lighthouse hi anakap setawin ahi 1994 kumchun Gulendris family in achanu uday ta awoylenda hedzing na dingin anasathaun 1996 kumin anasachai Lighthouse chu mihim tevet kol na ngai lo din automated nin anasim tawin ahi hichi Lighthouse ahin husangin Kidang janle mihim kagin kitiho aki Japon ahin Lighthouse hi avela akisa ana thusim le avet hoi hin mihim te mit alan Vanoiya amin thangpen ahitai hello so pite ho tu ni khu a Vanoiya Lighthouse Gimnei le Kidang isei ho hichen hin akichai tai achai na chan ge hin ngai zo si chunga ki pa thu ka hin sei ki ne ka ki pa e